и сестры, бойцы нашей армии и флота, вам обращаюсь я, друзья мои, переменные военные нападения гитлеровской Германии на нашу родину. Jaz sem Vran. Vodja posadke, ki dela na nenavadnem slučaju. Vran je moj psevdonim. Dobil sem ga na misiji, tako kot ostali člani. Mi smo nomadi lepote. Dogajajo se nenavadne stvari. Ostal sem sam. Ostale člane posadke je posrkalo, vendar so uspeli vzpostaviti stik z mano iz one strani. Me slišite? Vstopam v blok. Kje smo? Kje ste? V Zazumu smo, v komunikacijski komori. Nimamo več časa, dobro poslušaj. Vran, da te ne posrka, si moraš zapomniti naslednje pasti, Vran. Где-то слышится. Ko ležim, me začne odnašati nazaj domov, v otroštvo, k babici na Gorenjsko. Sedim tam pri njej na kavču, stara sem 5 let in skozi okno sije tako toplo sonce, krave so, tako svetlo je, diši po goveji juhi, po praženem krompirju. Pred mano so njeni vedno isti brizgani piškotki. Muhe so, ker imajo sosedi prašičjo farmo. Povsod so, na steni, na tistem gobelinu z Marijo na gori. Po televiziji vrtijo obzorja duha. Pred mano je še cel dan in vem, da se bom lahko igrala. Potopim glavo v vodo. V to rjavkasto vodo. Новых информаций имате! Говорит радио Старуха. Добродошли все. Послушайте.